اومنی لینگول اعصار و بلوچی نوشتہ کار ایبتان عمر بلوچی کروڑا بلوچانی زبانی یہ زبان پاکستان، ایران، افغانستان و دنیائے دیگر بعضی ملکہ نندو کی بلوچانی اولی یا ماتی زبانی بلے انچوش کے بلوچ مرچی کو بدی محاشی چاگردی و سیاسی جاوران دی پانی امی وڑا بلوچی زبان ہم پد منتگی آماچین بلوچی زبان نبشتئی دروشما قصاص 80-90 سالن ای چنہا یک مزنی عمر نہیں بلے انوگی دور ٹیکنالوجی کمپیوٹر و کوانٹم مشین چیٹ بوٹس و ایجنٹس و آرٹیفیشل انٹیلیجنس بزاں اے آئی کارمرزیہ انسان و راجانی زندہ روچانی حسابہ بدلی پیدا کی انچوش گوشند کے یہ کائنات لکانی حسابہ جتا جتائی مخلوق موجود بودتگ چریشم بازیں الاس بودتگند و بازیں انگتا زندگ و آیاتن چرے مخلوق کا انسان بزاں بنی آدم اما مخلوق کند کے ماں و شما چامی کاندانا تعلق داریں ای انسانا پوتی بقا یا کہ زند برجا دارگا بھی قصاص جاکانسری کشتک کروڑانی سال نیاما وڑی وسیلہ درگیتک کیا آنی سبب امرچی انسان ای دروشما آتکگ و سرین انسان زندگی برجا دارگ بزا ارتقا ہا زبان کرچ درسنگشترین ہمیں زبان کے انسانا رسانگ بزنگ گدومی انسانا آیال مارشت و آجت بیان کتگ ہمیں زبان برکتا انسانا خاندان گروہ قبیلہ و قوم جوٹ کتگ زبانا لفظاں بزاں قصہ جوٹ کتگ کہ مرچی امی قصہانی بیان کتگی انسانی واحش ذہنی ساچشت و واہگے پورا کنگا ٹیکنالوجی وسیلہ سک باس کمک کتگ چناہا کمپیوٹر و اے آئی پیڑ نو باس شائگان بتگ بلے ای نبشتان کا میٹا کمپنی نوکتری میٹا اومنی لینگول بابتا گوشگ لوٹی میٹا اومنی لینگول یک انچی وسیلہی یا ٹولی کہ اشیے کمک کا دنیا 16 گیش زبانا ای آئیے کمک کا مواد بزان ڈیٹا نبشتئی تواری و ویڈیو دروشما لفظ رید یا کہ نبشتان و آڈیو توار جوٹ کنک دی موادانی ساچشت کار ودکاری بزان آٹومیٹڈ رہبندائیں بزان کے بلی توری یک بلوچی عربی تامل بنگالی یا کہ انگریزی و جرمن مزان بلے آچا اے آئیے کمک کا ای زبانہ نہ یوکا مواد ساچت کن بلکہ آگوئی زبانانی مردمہ گپ و تران ہم کت کن ای ٹیکنالوجی بزاں آٹومیٹڈ اسپیچ ریکوگنیشن واتکاری توارانی سرپدی گوشن زبان و رسانک بزاں کے ابلاغ یا کہ کمیونیکیشن پیڑائی یک مزنی گام گیجی چریشیا یک انسانی سادہ گیش زبانانی راجی ساچشت لفظاں کی تاریخی دود و ربیدگ علمی مڈیا سرپد بودکن گو دنیائے کنڈ کنڈا نشتگی جوتائیں زبانہ گپ جنو کی مخلوق کا گپ جت کتکن او اتی مارشتانی درشانیہ کتکن گوشند کے ای زمین و دنیا ہا اشت عرب گیش انسان آبادن ای اشتی عربانی قصاص اب تزار زبانن 15-20 ہزار سال نیاما بازی زبان پیدا کتگ و بازی نی مرتگ گیشتر زبانہ وتی ایت لفظ و دروشم مٹ کتگن انچوش کے راجانی مردمہ یک دمگیا چھ دگے دمگیا لڈ و بار کتگ ہمیں وڑا زبانہ ہم وتی ہند و جاگا مٹ کتگن بلوچی امی اب تزارہ گیش زبانہ یک زبانی انچوش گوشن کہ بلوچی سے ہزارہ بغیر تا 5000 سال کوہنی زبانی کہ اشیے کاندان ایرانی زبانانی انڈو یورپین زبانہ سیادی داری بلوچی چو اوستا پہلوی فارسی کردی و دیگا بازی زبانانی وڑا پراو شائگان دفتری واہندی چو ہم گوشند کہ انوگی بلوچی چ میدی یا پارتی زبانہ درکتگ کہ ایران و بلوچستان کوہنی راجانی زبان بودتگن بلوچی زبان سے مزنی گالوار بزان ڈائلیکٹن رودرکی یا شگریبی بزا ایسٹرن بلوچی کہ ڈیرہ بگٹی کولو سبی نصیر آباد اور ڈیرہ غازی کان کوئے سلیمان دمگا گوشک بھی دومی روکپتی گالوار بزا ویسٹرن بلوچین کہ ایران و پاکستان رکشانی دمگا گوشک بھی سمی گالوار جنوبی یا زرباری گالوار ساؤترن بلوچی کے مکورانی گالوارا نام کپتک مکوران خلیج و عمان نندو کی بلوچانی زبانی نبشتئی دروشما مکورانی گالور چا ای دگے گالورا گیشتر دیمریوی کتگ بلے ای دیمروی چا دنیای ای دگے زبانانی نسبتا چوشی دیمروی نہیں کہ بلوچ پہر بے بندن
بلوچیہ یک منتگی نبشتئی رہبندی نبوہ کے سبب ای زبان جیڈا سک بازن امی وڑا چشک بلوچستان یک مزنی و شائگانی ڈی ہوئے واؤن دیت کہ ایشی سیمسر دور و دراجن ہمیشہ یک فطری راستی کہ ای زبان گشوک دور و دراجی اندہ نندوکن کہ ایشانی زبان لفظ و توارا کسانی فرق ہم استن کہ ہمیشہ گالواری تفاوت کوشن کمپیوٹر جندے زبان بیت آپریٹنگ لینگویج سسٹم یا رجانکی اپلیکیشن ٹرانسلیشن اپلیکیشن لفظ بلد و کتابانی مواد ببند بلوچی زبان ای پیدا چہ دنیا گیشتری زبانہ زبارن تنی وحدی ام بلوچی یک شرری بعض زبانی لفظ بلد ملٹی لینگول ڈکشنری انٹرنیٹ نیستی بلوچی ٹیکسٹ بیس نبشتئی مواد سک کم من امی وڈا بلوچی زبانہ تواری ڈیٹا بیس اسپیچ ڈیٹا بیس ام سک باز کم دیگرہ بل بلوچی امی کے انوگی نبشتہ کار یا لفظان تن یا توری زند و چاگرد دے ای دیگا پیڈانی وانندئی مردمان آ بلوچیا پا نبشتئی رسان کا سک کم کار مرز کنن امی وڑا ما یوٹیوب بلوچی لفظان تاریخ دود و ربیدک یا کہ سیاسی و معاشی معلومداری نیستین نی کے کسی ای نیمگا دلگوش گر کنگائیں ہمیشہ ما انٹرنیٹ و اے آئی دنیا بلوچی زبانہ پد منتگی زبان بزن لو ریسورس لینگویج زانک بھی بلوچی زبانہ ای ودی گوگل ٹرانسلیٹ اپلیکیشن بلوچی اکیڈمی NLP پروجیکٹ جوٹ کوتگی ویب سائٹس یا کہ بلوچی و انگریزی لفظ بلدا ابھی دیگا چوشی اہمی کار نبوتر ای تکا انگتا سک باز جوت کنگین و بلوچ IT زانوگرہ پوتی زبان رکینگا گیشتر دلگوش گر کنگین اگا یک کسابیہ بیچارت گوڑا مرچی چیٹ GPT میٹا AI و توارانا نبشتہ کنگ یا ویڈیو دروشم دیگا کمپیوٹر اپلیکیشن سک باز دیم روی کو تک امی وڑا کمپیوٹر کوڈنگ او اپلیکیشن جوڑ کنک سک باز آسانی چوش کے میٹا امنی لینگوال اپلیکیشن کہ امی زوتا میٹا کمپنیاں دیما اور تک میٹا امنی لینگوال 1600 زبانہ انچی وڑیا کارمرز کند کی یک دومی نبشتئی تواری او ویڈیو مواد یوٹ کنک سک باز ارزان او وطکار راہ بندیا بھی امی وڑا یک زبانی لفظان دومی زبانہ رجا کنک ہم شرری وڑیا بود کن میٹا امنی یک زبان یا چا سادا دیگے زبانہ رسان کنگا سک باز کو مکن تو ای وڑا دنیا کونٹ کنڈا نندو کی مردم یک دومیہ سرپد بود کنن زبانہ پہمت کنن او چا یک دومیہ علم و زانتا نب زورت کنن بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل